Zdravo svima. Evo jedan mali pozdrav danas iz bašte. Čisto da vam pokažem kako sad izgleda dok sve buja. Evo, ovako izgleda ovaj deo koji smo ove godine najviše sadili, kome smo se najviše posvetili. Mislim, trenutno to nije baš onaj željeni dizajn koji bih ja voljela da imam u svom dvorištu. Prosto je posađeno bukvalno pa sve, da kažem, da se čisto vidi da li će i šta će uspevati na ovom tlu, s obzirom da imamo ovaj nagib. To je jedna stvar koja je malo onako nam, da kažem, ne ide u prilog. Druga stvar je ova polusenka. Vrlo je teško uočiti tačno gde se stvara ta krošnja i kako pada. Ovdje imam zapravo dva drveta lešnika koje su onako imaju manju krošnju, ali svakako oni tokom sezone rastu i treba zapravo shvatiti na osnovu nekog već iskustva koliko sunca u kom periodu imamo. Tako da, na primer, da kažem, evo ova hortenzija je izvesno vreme patila na ovom mestu jer je bila dosta osunčana, ali vidite, evo sad, na primer, ona je sad potpuno u hladu, a da kažem da je sad onako pik što se tiče toplote i sunca. Tako da se to dosta menja. I pretežno u ovom delu su jednogodišnje biljke. Ja sam tu sadila i sedume jer sam isprva mislila da imam dosta sunca. Sad vidjet ćemo koliko će se to pokazati kao dobra odluka. Zapravo su mi najpre sedumi bili tamo jer je, evo sad ću da mi pokažem ovde, imam jedan sedum koji već godinama je na tom mestu, ali verovatno je posađen kada je bilo ovde dosta sunca i vremenom je sad on u totalnom hladu. Ja ga još uvek nisam dirala. I onda sam ja isprve sadila sve oko njega, a onda sam shvatila da je to zapravo loša odluka i da tu nemam dovoljno sunca, pa sam ih prebacila evo ovde. Jer, kao što vidite, tu imam parče neba otvoreno. I evo kako izgleda sad kad je sve poraslo. Imate jedan period u vremenu dok sadite da vam sve izgleda onako poluprazno i onda trpate što više i imate dosta prostora. Naravno imam prostor i za korov, kao što vidite. A onda naiđe period kao što je ovaj gde ne možete sada dođete tamo do neke biljke koju treba da možda malo secnete. Pa onda ja moram tu da izmišljam razne načine da se verem po ovom zidiću i tako dalje. Htjela sam samo da vam skrenem pažnju šta je sad ovde najviše u ovom delu, šta je u glavnom fokusu. To su ove koprivice. Ne znam da li već imate iskustva sa njima ili ne. Ukoliko nemate, ja ih toplo preporučujem. Evo, ovo je, na primjer, druga vrsta. Mislim da se ova zove Black Prince. Zapravo svako od njih ima neki svoj zanimljivi naziv, pa ću ga ja dodati sad na ekranu. Evo vidite ova kako ima lepu ovu pink boju u sredini lista, baš je onako šarena i vesela. Ono što je super za koprivicu, odnosno ukrasna kopriva ili koleus, je to što ona uspeva i u senci i u hladu. I onda, naravno, da meni ovde pogoduje da sadim što više, a i što sam na taj način malo prošarala ovu leju. Evo, ova se zove Inky Pose i nisam znala zapravo da je više ovako kao puzajuća vrsta. Ona se dosta proširila. Ovdje imam jednu biljku, sad samo da jednu i tamo još jednu, vidite koliko se ona proširila. Evo, ako možete da je uočite sa svih strana, kako se lepo raširila, između biljaka raste i taman malo pokriva to tlo i ne dozvoljava ni
ovim neželjenim travkama da rastu između. Evo, zatim ovdje još jedna. Znači, inače koleus ne gajimo zbog cvetova, već samo zbog tog ukrasnog lista. I ja kad primetim da je neka procvetala, ja joj samo isječem taj vrh i ona nastavlja. Da prosto ne bi otišla u seme. Evo opet ovdje inkipot koji je došla čak do ovde. Ona zapravo je skroz, vidite odakle kreće. I sve ovo pokrilo. Mislim da je ona najdominantnija biljka. Ovdje imam još jednu vrstu. Nisam sigurna da li se ona zove nešto kao paprika neka. Ali kao što rekoh, napisat ću sve nazive. Nju možete, dakle, koleus ili ukrasnu koprivu, možete da gajite možete i da je kupite. Naravno, to vam je najskuplja varijanta. Pogledajte ovu vrstu. Ova je neka boje vina, mislim da je neki naziv, nešto kao burgundi. Ali ajde da ne lupetam. Ima tu boju crnog vina ili crvenog. Dakle, možete je kupiti, što vam je najskuplja varijanta. Možete je gajiti iz semena, što ću ja probati sledeće godine da uradim. A takođe, ove godine šta sam uradila je da sam kupila reznice. Ovde mi je otišla već u cvijet, tako da ću ovo da samo isječemo. Evo ga cvijet, kao što rekoh, nije nešto cvijet najlepše što ste videli, pa je zbog toga i ne gajimo. Ali evo, samo je ovde secnem i to je to. Samo da dohvatim sad ovo, a da ne zgazim ništa. Dakle, kupila sam reznice, dobila sam jedno 20 reznica po nekoj ceni od 1000 dinara i mislim da se to i najviše isplati. Evo, imam je i ovdje u kombinaciji s nekim saksijama. Ovo je isto Black Prince. Pogledajte jedna biljka koliko je porasla i koliko je ona dominantna u toj saksiji. Inače ovdje u kombinaciji sa petunijama, a tu negde viri lobelija koja baš mnogo ne voli sunce, pa se baš i nije pokazala da je dobra varijanta u ovom slučaju. I da vam pokažem još i ovu. Ovdje. Ovo mi isto jedna od lepših. Pogledajte te ivice koliko su ukrasne i lepe. I naziv njen možete i da vidite. Malo osvetli, naravno. Sad tokom vremena malo i posvetli list, inače isprve bude baš prelepa kao što je ovo. Tamno bordo, neka nijansa sa tim svetlo-zelenim ivicama. Primjer, možda bih u nekom sledećem video klipu malo više pričala o ovim dole. Ovo nisu koprive, ovo je ukrasni krompir. I pogledajte šta je nekoliko biljaka uradilo na ovom mestu. Dakle,
ali o ukrasnom krompiru neki drugi put. A sad samo da kažem još da ukrasna kopriva, dakle, kao što rekoh, može na sunce, može u hlad, odlična biljka za početnike. I kada je budem sejala u, na primjer, decembru ili u januaru, ja ću vas obavestiti pa možemo i zajedno da je sejemo. Eto, toliko danas. Ovo je jedan mali osvrt iz bašte, da isprobam i ovaj video format. Pa se mi vidimo uskoro i hvala vam što nas pratite. Pozdrav, čao!